Kaseng Samla Wahingdoh kemajulong manla kasnam manta kasnamru kala pelong biang ya kajeng lek boram na dikajeng penkup boram dan dia kata ka educational award ya ki Samla puli jang kasnong ki belapas haki exam ki baper akan dikengi la penkup boram ya ki Samla ki belapas bah haki exam metric exam kaswat ba komjuru ki belapas haki exam ki graduate course akan dikengi jang kajeng lang penkup boram UMP jang kaselong Dr. Ricky Ejesenkon ulalong okongsan haka bala dan langru uba Adelbert Nongrum, MLA jangka North Shillong, dalangru uba pencengan NCM ubalong Deputy CM jangka KHEDC, dalangru urang basnong kithot Estate Committee jangka Snong, kisanglong kemi, Seng Samla ba komjuru ki Samla puli. Apa keren hakan digasni baru kenang keren kila ai buram ya kasang Samla, kabala jupulong nakasnam syakasnam ya kan digajing lek buram nakapta ki Samla puli. Kabalongru kabajing penslur bagajing ai mesim yaki, baginang lebha baginang kiu chajrong chaki kedan ki paper hakaliang ke puli putih. Ikiman kita hari hidup mentah kerimah. Allah kendar untuk hari kepuh. Syok memang hari dia syok betul di nongkai. But hari dia dia say because person social science. Kaba Yohan tu East and West District kadang lapor Galway's. और का हेडक्वार्टर पे मैदान कब है अलवा एक पावन अमंगलों पानी एमरीसी आकबा का कमर्शियलाइजेशन जॉन का कुलिटी का वो ये जिमा ये करावे कता तो लेजिस्लेशन कबा में जिमा हकी पर में स्वास्थ्य मुख्य नासु कि मनी है क्यों वाचित सुंदर काम का एक होना dan kalau menitip untuk kami tekstur, sandal tekstur, apa yang berkah. Dan ini kan berisi bahwa misalnya dia itu pensuk dari shortcut method. Jadi kalau kita menerima, kita berbawa kesih misalnya hanya bon diletak kentang, agaknya ini problem jelaskan. Jangan perlu kita mensalah, jangan berdiri kerja sendiri, kulit tidak itu. Dan mereka berpikir itu kan mungkin kadang hari ini kajian dunia berikut. Hari Sabtu selalu dibuat. Dan mereka kadang berpasan pemilih. Kemudian mau orang ini menjadi jom internet, information, di apapun itu hantu mereka kenal. Bagi mereka kan susahnya ada itu. Yo kelam maklah. Di dalam on the cross reference more but monikai but the textbook kibalon is a textbook kibalon hari support renta. Mr. Cornelius Recha, 81.66%, distinction in English, Mathematics, Science and Technology, and Ms. Yavisala Kakomor, 75.5%, distinction in English and Science and Technology. Elisa Camilo, 66.33%, distinction in Science and Technology. Mr. Marcus B. Rego, distinction in Kasi. Dr. Waram, 70%, distinction in Kasi Physical and Education. Ms. Emily Lombre, 92.8%, distinction in English, Kasi, History, Civics and Geography, Mathematics, Science and World Science. Mr. Namedonhi Wanmi Lombre, 96.2%, distinction in English, Kasi, History, Civics and Geography, Commercial Studies and Economics. May I Hansan Raji, CBSE exams, 76%,
distinction in Hindi, science and social science. Which was C. Class 12 examination, science stream. Mr. Brian Theodore Nonsier, 81.2%, distinction in English, alternative English, biology and chemistry. Ms. Bari Menhul Nongram, 75%, distinction in English and physical education. Wahingdoh, 79.8%, distinction in English, biology and computer science. Chemistry, Ms. Benfica Mangar, 82.6%, in English, Hasi, business studies and accountancy. Young, 77%, distinction in English and business studies. Ms. Badrisha Lindo, 74%, distinction in business studies. HSSLC Art Stream. Ms. Naviso Koshna, 71%, distinction in education. Ms. Sefika Gayam, 70.8%. English Bursa. Ms. Ivan Shai Lindo, 67.6%, distinction in home science. Ms. Wonderful Marjorie, 60.8%, Baptism, 60%, Kaba ISC Art Stream Examination 2024, Senior Bokam, 85%. Ms. Kenapayamul Nongram, 62.63%, degree in political science. Hang Kuwen, 60.5%, degree in sociology. Kuresh Burba, degree in zoology. Idalu yang diberi pelepas degree pada professional course.